Kore ke uhu whanga mohe ngahi talawhatapu ko tawapek wha o atu Piveni. Kai ata mua e whainga maari e koe ni ke o atu ai ai polokalama ke hoko tai tau polokalama ko ia Fatufonua fo'ou. Ai e whoki na e na mou ilo i ko tawapek whoki ka inga na e whahoko ane afi pia hoko ki paloparema ki he interneti pia motuhia e tau polokalama ane afi pia nama te mau pe whainga maari he ahoni ke fix e Piveni ai interneti he ahoni pia lava ke te maupe mo ki whainga maari e koni ke ma te hoko atuai ke whakahoko e tau polokalama ko ia a konga hanoua ko e tau Fatufonua fo'ou ai e o atu kuma o atu he whainga maari e koni he whiawhini. I hene pehe ko kore ke u ngau aki penga hi tal whakatapu ko tau peku wha o atu mea mehe ni tau ngata e teo whai ki tua mamao ka ma ngau aki penga hi rea kumahino mo hoko atu e tau polokalama koni hono konga ua o e Fatufonua fo'ou. E Piveni malo e tau mao e whiawhini pia malo mo te whainga maria i mai taimi ke lava ke hoko atu e ta polokalama i he ahoni. Ko e ane afi foki e Piveni na ta talanoa foki na ke talanoa ane afi ki he whakaukau maria ko ngā foki na ta nofo i he COVID-19. I hono o tu uni ko ia ke whakahoko e huhu. I he lao ko ia ke tu uni ke kua pau ke whakahoko e huhu ki he kakai. Ka na ke talanoa ane afi i he whakaukau ko e whakaukau ko ia ki he whakateknolosia. Ai ana ke talanoa nea whi ki he whaikonga koe ni ku o ku whenga koe e au ki he taimi e o mai koe kukol ka. Ai e whengai ai whahinga ngā ue koe ni whaka interneti koe ni ke lava peo mapure i ai mea le rehe taimu te alu ai ke hoko hawhainga whakatamaki te lava peo hao mo ui ai. Pea na ke whakahoa whoki pa mo i whakaukau koe ni o fifth generation ai a ko uhi ngā whoki ki ngahi mea ia te tau wau ki ai whakateknolosia ai na ki hanga peo o mai hona kehe o ngā whakaukau ko ni mo tau mua koe e whakahauko ai hona e na kehe ka i he whakaukau o ku e ai au koe mo whainga whakaukau na ke o mai o koe whoki ai whakaukau ia na iloa koe antichrist ai na ki tala noa kia neafi o ku kehe whainga whakaukau ia ko ia o ku nau whenga ke o mai ke nau pure i mea kotoa pehe mamani pe nau whenga ke tatau mo i whahinga mo ui koe akalaisi ka ihe tawhaaki ia o ku nau o mai na tue tawhaaki ia ku whakatu tāmaki ia. I hene pehe rewa koe aho nieni ku wate whainga maari ko ilo pea ko whukawenga ko ni ko kawenga lahi pa ko kawenga o ku fi ai taimi o tala noa ia ngahi mea whakateknolosia na ke tala noa fo ke mea ko he COVID-19 na ke hoko whakanatula pe. Na e ue ai whahinga ere niti ai o palani. O mea koe ke hoko whakanatula ngahi mea. Ka kua pau ki tau hanga o mai ki nau tolu whakatahataha ki tau sio whakalerei. Pe ko whea koe mea koe o ku tau unu ki ai ke lava mahino ki he kakai. Ka kou tukat peka te koe e Piveni ko hunga peo ki
ta siri atu koe ni ke te manatu i polokalama ni afi. Ka lava ke whaha no wha maala ala he ahoni ke hoko atu e ta polokalama ke ki konga koni te talawa o tala noa ki ai. Malo Piveni. O Piveni ki wakai ange o ti ona ku mate mai. Koe, o moi mai. O koe ke fuongo mai dai nim ka ku tui mahalo ko ha. Te ki wei piange o koe ke ongo mai. Solo ke whanau mai? Iyo, ongo le rei mai dai nim. Iyo. Iyo ka kore pike hupanga pike patapu ka hoko te pita. Koe. Iyo. Tango iyo koe ne kotu te ke a ke rei. Kau mai e foki le hoko hake to kai to. Ngon ko ichi tengo lo ingo o patano ki lei solo. Koe. Lau ge ta kau kundi sangat kan sangat. O Piveni kata ke ange kau te ki whenga i o koe ke ongo mai ange o ku. Ange o kuai mea ku hore pe ku lahi ange ne matea na i ne moi mai. Te ki wakai i ange pe. Lock out kau to lock. Oh, okay, okay. Okay. Mai sa yang ki lock out ange pe te lock in mai. Pive te bi. O kuongo mai dai nim. Oh, te bi ta hoko te. Iya. Ki lock out ange pe te lock in i mai ange Piveni mahana sa yang e. Okay. Ya. Tau ki tai tarpe ko ngā ki o ku ngā lere a pita neti i he taini mi e i hoko mai ko ni ka koe ke loko ongo mai e rea ka koe pi taimi pe ka to ki lock in mai Piveni pe a tau hoko atu rewa ko ti pe sai ai ai mea. O ku ki iongo le si a pito ka ke lea mai pe ku ka whenga pe ke usio pe ko ha whonga e lava ke le o lahi ai. Ia waka Iyo. O whare pe ki o mai le o ia le o lahi. O le pe ki le si. Ko ia. Ka ki sai e maka sai e ki ta no ko. Iyo. Au hoko to. Ko ia. Ko ia. Au pot pot. Jadi kai pata to ke puesto to. Oi, oi pasti to go oi pau pahai.
Koi. Piveni kadaki ko oku tamai ka whanongo o koe ke loko ongo ange ai me ai. Ak mon pe koe ke oku re o si ko ilo mahala o kuai e furi e telefonik to tonu ke ka ki furi ange telefonik ka ta te si ange ko ni ki reo lahi pe patu uma wai ka te ke ko tu e ongo mai ai. E me ko e Oi, ongo le re fi mea koe. eh Ongo le re apita fi mea koe. ma ari tama me ko e Koi, ongo le re apita. io me ko tu no mo lo ben go fa ngau aki Koi. e ka o sai ni te Ongo le re apita fi tu koe. Ongo le re pare ala. Sai apita ya pive. okay ko e io o hange ko fatala noa ko hinga ki to ko ni solo ko fakau kau kon ke mga fa kon ni o fai e faki malonga e heanga mahino me nga fitu ke he ko mo isiu ko ni ko te ke mo malonga a ko he e senpuri ko hiri se ka akta mo faki ki ko pe fo poto pe tapa fa mama ai ko sio o ngata pe e fa ton lea he usia ko to tangata ko ya ko mahino ko ka te au hange ko fa ala ko ki mo solo ka pau te o atu ha konga vao ke huo ka pau ko experience he mo ui ngata pe he teknologia o hele pelu ko me ngau pe te ngau ya neongo ko os exist ai missing kosi mo palau mo ngai me be ka pau ko experience mo a usia ngata hele pelu te ke huo hele pelu pe ko ai konga vao ai ko hinga fo ke fatala noa he ku os mawahe mai tautoria me ngahi whakaukau oi ngahi i known and physical interaction tau arin tautoria ke whainga unknown abstract interaction ko hinga tala noa ke 5G tala noa ke Internet of Things pa mo ngai whakaukau i mui ai ka koe maari e whakahame ko hinga whake whakalawe ke umea ko ni ke o mai e whai holistic overarching interaction me funky system ke ne o mai hawhai ngā clarity ke tau tolu ka lawa ke mamang e tau sio e tau halafunonga aho ni ke kahau koe COVID whakahame koe kulau koe ki mua i he ne waki hau koe whakakaukau na nofo pe i he panate miki hau koe vaccine pana tausio pe ki no malui koe hau koe ni koe ne tō mai koe ki he fo i whakamalohi ai huhu ai vaccination that's an element of hokoi longoa koe element ni tia ko whemau ki whakamaala ala patoko vai guiu he osita ko uhinga fo ke fatala no fo ke ko sai uhinga e kamata lave nf ke antichrist hena i mawa ki hena na malanga ipe antichrist ya ki mua
he te kai ke ia e foi mahino mama teknolosia a Koi. Ai ka kuhinga fing ke hanga o mai he whakaukau ko osi lava he whainga teknolosia a ni o implement he whainga whakaukau o nai te ko tokolahi o tau kakai te ke nau maapsia. Kau hoko rewa whakiki koe ni. Kau hanga kau tala noa e whakaukau pia a aku e solo. Hange ko ulawe koe ni a fi. O mahu inga o te tau hanga o mau peha fo I ilo ka tau whakapona ia. That's the all and everything. O mahu inga ke open up e whakaukau ke continuously improve with new knowledge o kune hanga whaava mai new ways, new doors. Koi. Koe whakaukau whoki. Koe tukau ki ratara noangi whakaukau. Whakaukau koe a normal mind ki he otua. Mana tui, I he whakaukau mua, ko langi e wa fia e otua. Ko mamani e mo whai tangata. Ko lalo whanua rewa ko heria. Yo beku ko iai. Ka I he new dimension koe hau koe o mahino. Koe kolope koe foi. Koe foi mamani o te he universi. Pe au kia I rewa ngahi force o kui koe gravitational force o kune puke tangata ke troa ki he center of the earth. Aia, neongo ene vilo fui mamani o kui kai ke pehe ke lawai ke tō tangata ke waru ku vilo hake pio toka la lopa tō tangata ke space. Aia koe whainga whakukau sai. Ai ka pare te tauhanga o mai whakaukau ko langi e. E hene tō koe me tau mahino kau te ko wherewa langi. Koe kia o koe ka destination ia, Ko universi ia. Ai o ku harewa ki tau whakaukau whaka object ki he otua. Ai kia au ia, ai koe whakaukau koe tuau he potoa pe. It provides a whainga whakaukau o whainga taine miki o ku it's a network. Hange bea ko te pehe, hange ko whakaukau ka pao te tau pehe. Tau hanga o whaopuha pe a e a. It's impossible. Au pehe anga I tau whakau. He kai tau lawa boxe o tua. O maa whea o exist he tu ko tau pe sai. In the opposite, tau pehe koe anti-crisis. Koe tala noa whuke anti-crisis, ko hono nau e hange tofpe koe otua. In a negative way, ene impact te kakai. Ka koe hui whuke whata noa, ki he ability o hanga he teknolosia o mai, kene connect ai mea mo ui ko toape. Iha whainga speed, I he teknolosia, o tatau tofpe ia pe moyanga nau o natula. Sai. Yo ki Philip ke whae ko tā. Nā tau tok discover ki mui. Nā usanga pe o tua o ange for unique identifier ki he every human being. Including animals. Ai kukui koe e solo kukui he medical field koe TNA. TNA o lava pe he lai ulu he kiri o lava tala TNA. Ai ko hono whakamao po. Hange ko whakalawe koe ni afi. O kulava he mobile communication ni o connect taua in a permanent line. Using a devices koe. I he whakaukau te tau pe ulawa he o tua connect ia kia he individual being. Ngau e ke unique identifier koe ko tāno ai, a DNA. Ko os whakanatula ia. Sai koe nau koe o hau koe mo whakaukau o enforce o huhu e COVID. Ke compulsory e taha kotoa.
O kune hanga le vai o langa I whakataukau. Na koe whongai ni o anti-crisis, kene o mai ene identify ana ke whainga tangata. O hinga pe solo. He koe whehu I whako o hake koe taimi. Hae uhinga compulsory ai. Hae uhinga whakamalohi ai. Lolo tonga solo o te gai ke koe pesete, koe death rate o pesete pe taha. Na ki mei sensi polanga au about tau pe. Wa o ke pesete o anoa. Pesete ni manoa death rate. Ke pehe mau pe koe he COVID. Highly likely ke mate koe. Ka koe ne pesete taha kai whahumai whakaukau koe. It appears tau whehu ia rewa, Ko taimia huinga ko pehe. O koe pe validity, pe wai pe merit, hono hanga he whainga koe ni, me ta whake lo tuo whehu ia. Ko hoa koe medical doctor, ngau e moe, koe piskoa ko Amerika. Na matala noa ne po siu koe, koe vaccination ni, pe moe whakamalohi, Koe pehe koe hoa, koe oku mahu inga, oku pau e hano malu ikita he te vaccinate, he ikai ke te vaccinate. Ka koe isiu koe na uweisi, this is not about ke pehe ke hao pe puke koe. Koe isiu ia koe no o hake me enkolo koe ne kaulotu. Koe isiu koe whakamalohi. Aya, it is not about ke pehe tai huhu pe au ia he te uhawa mea wai. Koe isiu ia. Koe isiu ia koe ai koe ke huhu pe interpret mai rewa for dimension for all. Koe whakakaukau e anti-crisis. Nā ko hawhainga form o nia oe hanga he anti-crisis o identify. O mai ha unique identify aia ke whainga tangata. Aia uhinga le rei whaka aki ume nia he uhinga koe ni hono. O hae uhinga whaaware pe ko nau whaulao ke force pe ai ka pahe kai te ke hu kai more ho ngā ue. Whainga mea pe. It's more he koe uhinga whake whata nā solo. Koe whakaukau kai aku he mahino ko ia. O koe isiu ke o mai ngahi pureanga mo kau whaiwhekau o hofi. Pe koe vaccinate, pe koe kai te vaccinate. Koe ke utui ko isiu ia. Ko utui ko isiu o kei totonu pe ke o ange whaitawataina koe ke whainga tawata. Whaitawataina whakalangi ia. Ke feel. Ka wero isiu ko pehe totonu ke tō ai whakamamafa. Koe ngahi pureanga pe mo kau takilotu. Koe mateu teu. So na mena to tamai vaccinate ka ke hao o ui ke ngai ka pau te ke puke te ke mate. Hange ni ko we are trying to refuse this. Ka ki au ia. O ke la pe mate ia he fonuan. Ka koe COVID ia. Ka ke la pe u mate ia ngai fonua ke ka koe COVID ia. Na koe uhinga ai hu mai COVID ke ne trivene kakai ke nau toe mo ui mateu teu ake. Ka tu he koe whakau solo, he ksio koe ke hongo fui, ke mie ua koe ni, he tatau pe he kau whaiwhikau mai kakai hei. Hofi koe pe toton ke kompas lipe koe ke toton ke kompas. Mahino pe kusi au o sinsia pe. Ka ki au o ui ko whakapo uri pe mo tae mausia. O uhingai e nau ke.
Ka ki au ka anga ni whakaukau au sora. Ka pau e malanga I mai he. E ngahi pulupiku e koe ni. Ai mateu teu ange kakai. E mateu teu he whanga whakaukau koe ni. He koe sio koe hoko koe umea koe ni. O kou whatonga e ulahi e kakai unau. O kunau toe tokanga I kina ange ai masiwa. Nau toe whi ofa aki ange. O sio ke anga nau tokanga I kina ange. Oi pe kakai unau ngau ea ke ufonga kake. Ke nau whanki benefit. Ka koe u isiu kehe ia. Ka ki au ki ono whakamaa opo e kuanga e whakaukau ki he mate pe koe puke moi ui. Koe whakamaa opo o kumahu inga ange ai mateu teu. You could never go wrong about te ke boi mateu teu. Mahino e solo. Koe whakaukau whakau peheni. Talo e tō e whukakapu koe ni he sanuare tau ko osi. Tau ko osi, koe. Paka talo e tau whakaongonga I te kei pete asi mai a o malona whukakapu. O hau mai ke ahon, at this very point. O te epe ke aha whainga I te keisi nia o asi mai mata la a I hawhoi turiki hawhei toa. Kei whakapopo uri pe whukakapu ko ia ke ahon. Koe. Koe. Sai ta whoki mai lewa he whoi waha taimi koe ni ki he whakaukau ko koe o e kau e kainga tonga stranded I whisi. Koe hua whake kamata e tau tānoa koe ni he isiu koe ni whakikihi. E o mai nau tolu pa te whaiwhai pa te tau puke. Koe. Pa te tau puke pa te tau mate. Hange nia hafu mea. Whakariri fu he anga I whanongo. Ke defensive pehe. Hange nia disregarding o te ano value to us. Kai ka hanau mahu inga ia nau tolu. Mahu inga ange tau hao tau. Ka koe whakaukau whak solo. Ka pau nau o stui wai vaccine. Tau pau ke quarantine nau tolu I fish. Sivi nau tolu huhuai pa nau mai quarantine hen. Sivi nau tolu hen. Ka tok tuange mai ke society. Hau ka ke whaia e mea koea. Ka pau nau tui o sai vaccine. He nau compulsory ke vaccine te kahoto. Aia he ngahi e whakaukau whako ia. O come down pe ke hange. Aike. Koe anga e ku whakakaukau ki hono hentolo ke isko ia. Pea ka pau na uiri fia au pito. Na iai haki wheharaki. He fu uiri fia peo kwa ke ufu mai no. Te ula dere loto au kai, pa ulere moe ke ha. Pau kai reo ka mahino ka te au e fu mana wahe. Pea ka pau rewa uno fu mana wahe pehe. Pea ai pea ke mahu inga nau tolu. O ange hawhainga whoko tuu. Oku pau. Mana tui koe keisi koe ni ke heia me ngahi keisi. Me hakakai o ke stranded I tua mamani. He koe ngahi, te kei nau mawahe nau tolu me nau destination ni. Koe kainga koe ni stranded I whisi. Os mawahe mai nau tolu me ngahi wheitu na nau iai. Fou mai koe nau mai o li taula whaka osi I whisi. Ka nau whaka osi mai fwoi leki koe ke au mai ki tonga ni. Pea nau staka ai. So o se ai whahinga o si pao mahina e ono. E nau nofo koe ai. Te au tupu. Koe whakaukau ka aku solo nei o soton te whai e wharearea hau I solution ke he whonga hono tokanga I kakai koni. Pea awe kia ki nau tolu, te lawa ke nau mahino, pea ko nau huu ki whe. At least ka pau o nau tari ke tok o mai nau tolu ki tongani I ha taimi o pehe pot ngā awe o tege o kai ke nau fuiri fia. Ka at least pea o ange ha whahinga assurance ki ho nau atamai. O tokanga I ki nau tolu. He kai ke nau pure I wheitu nau iai, he nau mai o nofo hiri, nofo hopoate, nofo totongi. Aia koe whainga whakaukau e nai au I he taimi koe nai o hake I siu. He kapau nai hahe, mantui tau
wako katoa peme whakita noa whatata. Koe mahu inga koe tala noa koe ki tau siple rei. Nane tuko e sipe hivehi waka hifo he te rea. Hake he mo unga. Ke komi pe ki sipeta. Au hinga ke mahu inga pe. Pako hange ko ngoi hange pai ke nau te tokanga nau tolu. Nea ngoi ki foi toko whanoa. Toko si. Au nau pehe o sayang ke malu toko whamano. Ka i he sio whakatau sipi. O kou tui angi nai toton ke whai ha resolution me whare area. Ki he mea ke whai he pure anga whakatatau ki hono tokonia ki nau tolu. Nā toki mau o mai nau tolu na os masori ka atoa nau. Koe nau whakanatula bea ai ho haa ai tangata. Koe uhi koe nau mau ai wahi mo nau family. Koe ngari fihi whoki e Piveni ai whi whakaukau. Koe ngā whoki ko talanoani ke kau ni koe fisi. Koe ngā koe o mai koe he nuspepa pia pehe he kakai toko lahia ku nau tukua ki koe patoa nau teke mui whai ai nau tolu me pehe. Ka mahi no he uvitio koe ni ku mau o koe ngahi vitio ko posti he social media koe wha eke pehe kakai koe ke nau kauna toko ha patu wha politikari. Koe tala pehe kakai koe ni ai mea koko ku nau whaingata i ai mo ia i koe tali koe me pare mia. Kune pehe koe i whaunga tolu nau ke i whahetai nimi ki he toko tolu hiwa koe ni. Koe ulaki koe ke i whae area na alawa o mai na tolu i Nusilani. Koe ua pe ave na tolu i New Caledonia. Koe tolu pe alata ha wakatahi o ave wakatahi na tau ki tonga. Koe whi mea ni na alawa e pare mia o whakaha. O ku kei totongi pehe pure anga e pa anga te au fisi ki he aho. Ki he whi toko tolu hiwa koe ni. Ai panga te au ke toko taha i he aho. Alu ia au ke aho whaka osiko Sept mapa toki review o mai reo ai mea ko te nau hoko atu ki ai. Ai koe ke ilo iko pe ko tola te au koe ni he aho o whataha ia ko fitu a whe pe ku ke he pe fitu a whe ka ku lotonga totonga nau tole panga te au fisi he aho. Ta mai koe nau nofo ia mo nau kai i he aho kotoa pe ku koe paanga i totonga nau tolo. Iyo, koe whai konga whuki a koe, o hinga i koe mahu inga koe ke, ai whaitutu ni ke more transparent. Koe launga koe o mai me i whisi, koe tak fitu awhepe. Ka nau whaet nau tau me aho taki uangi au. E nau no foi whisi. Ai whainga aho te au ni manoa, a whainga te au whanoa. Koe Kapau koe tau ke aho, o kuhu mei whee fitua whi. Koe aho whee fitu noa. Koe. He kono inga whak solo, koe whainga anxiety. Mantui koe situation ni nia na kai ke palani hata haia ki ai. Ia, koe. Ka koe uhinga ia whoki hono o mai he ngai whanua development partner mo ngai pange a tokoni ke COVID, ke mitigate a ngai event o na kai ke palani. Hangi koe ni. Aia koe uhinga koe kapau, kono moni koe whakamatara koe pehe wai toko ni. Kau kai ke oange ai toko ni, ke pehe ke tūtūni, i hatohi tūtūni. Hafo tūtūni me whare area. Hange ni au nofo pea he mesi, ai minister ape me pare mea mani kabineti. Kapau peu nau ahake pombongi, nau ongo, nau whakanau tolu, kari anau seini. Kapau ahake peu nau fisi ia, nau whanau hake, nau lau, katu wai peia. Aia, kono awea, ai amanaki, ai tangata ke o hiri he vei ua, tai pau. Ai koe isiu kehe ia. Koe isiu kehe rewa, ai pehe, ai ke whengai ki nusila, whengai ki koe hai wenga wai ke toi takai mama wai, koe fwoi hau mi tonga, mi visi ki tonga ni koe, hoa pe taha, o siai vaccine i tonga, i fisi, o siai vaccine hin. Hai wenga wai ke toi takai holo ai. Pa koe fwoi iswehui rewa i taha. Koe whakakau i o kua o mahi na ono whakakau i. Koe tawa ni whakakau i me tau ko o si. Koe konga taha whoku maari i he mea koni o mai whika wak pe mo
me kau tuku waka I muri. And I whai whoke ai konferenisi ai a CEO ba me minsta mo ui. Pena hanga lewa he CEO o whamahino mai ai whakaukau. Ke tuu pe lao ia ke poupou mo tatari ke hafu maki te fu whakalirifu hanko I pola mai hinga natula ko ia. Ke lava o toki whai aki hatohi health order ai potunga mo ui o whikau ke huhu ko toa. Kai ke na wana tofa malohi hata ke huhu. Ka kone kore ke kakai. Ke nau huhu mua ko ngā ke aue ai huhu o laka he pesete walu noa. Kai whai mo whakafoki atuai ai kakai konu tuku wakai muri. He ku kei magatu unga tuai hono whakafoki. Ko kai ke alo huhu malu I ke au ki he pesete walu noa. He ne pehe he ku mimi aho ia taha ua ai te huhu ulua ki pato ata ke te huhu whika ua. Aia ko ngai whakamatala ia o mai me tongana I he tainimi he tawhaaki ko ki he kautuku waka, kau ai pepa mo huhu o nau pehe ko kore ke kakai ki whai mo nau huhu kai whoke atu ai ni ihi ko I muri ni. Ko whai isi ko nā kua. Ko uraki isi o pehe ko tohi pehe he lao ko kai ngau e ki hala whakawhakau ia ka solo. Ka pau ko yanga e whakau tohi mo ia he lao. Ko I whak solo ko tu au na tau whalawe tau he mea koe ni. Mea ko tau peke tohi ia he lao. Pea awe rewa mawhai o tuku he lao. O e tuku he sino. Na tatano fo ke I siu ko lao ko sipoti. So ko whai lao ne pot ngau e mo ui. Aia ko whakarea koe na he CEO. O mai mawhai a tuku rewa he CEO. Kakai ke tuku he matai tohi lao. Me lau maari e lao. Ka pau rewa ko whakakau ia pia ai o tohi iai ke compulsory ka pau e toki au ki he taimi koe nau whakamatala I mai e au ki ai. Ka oa ai o tuku ko compulsory ka o mai whakauhi ngau ke toki whaipe ki he mesi pe koe whakaukau ai CEO. Koe poini a koe na ke nau amba fo isi u koe ni Aia koe kuhi ngau kuia o ku hala ia ke nau pe mai whao pe lao tuku ia ki he ke ta whaaki, ka e whaipe ai whakautou taia me whakaukau a CEO. Ko taimi a koko hala whaka sistemi le vai. Ko ngai matawaiwa ia, ai koko uhinga e ta tānoa tau he mea koni. Sai, ko e whakaukau koho no kore kakai ke nau huhu mua kai lawa tuku o whakafoki mai. Ai kakai koe solo. Te hampa te o ati whiu koni. Hamea wake huhu e kakai ko wake o mai. Pea o mai nau tolu. Kai tuanga te kakai ko ni ke nau tau atai. Okay. Ki awea solo kai ke pehe ke upopou iau he huhu pe popou I tai huhu. Ki awea ko upopou iau mateu teu. Ka pau ko ho tu ia. Ko ho conviction ia. O whemau ke huhu koe. So be it ko ho filia. Ka pau kai ke tui ki ai. Kai ke whemau ke huhu koe. So be it. He ko at the end of the day solo ko pau ke tau mati. That's a gateway because mea ofa ia o tua ke lava mata hono fofonga. Ko pau ke mati. Ka ko tui ko uhinga ia ngā ue whainga tangata mo ngā ue kau whaipekau. Ko mateu ke aho mati. Ka wai ke tui ko lere. Ko lere pe ko hola me mate ko me e o fema ke tauhanga malanga I ka ko tui be ke auia ko me ko ke malanga I mo me ke nau mate o ke auia he o tau tui ka to ko mama o me ko ni me fotu tua o tua ko ai ko ke pehe ke tauhanga engineer palani mo na o ki fela ke me ko na ke pehe ono tuku aki e patoa e solo e solo me pango pe ko lave ke me ko ka ko lau mari e tau fihi a pe ia o kai ko pe ko me be he vaccine e covid lau mari e ko ya o wa we ni ki he traction kala ia ko ke fai hono o ia ha fa hinga me a pe ia fai ko u ba le ia haki hakakai o kai ke naulava o ngona nau reo o tala pe ia ko venteta pe ko whainga
Kai ke ko uhinga ke lave pe ki ai ke whakamaala ala mu ai whakaukau solo he kai. He kai ke ne o mai he whainga lau maari e tau whia ko ia ai mateu teu. Ke he aho i mawai ko he COVID mai aho te ke mate ai. Nai fo ke e ke atu e Piveni. He ko hinga he ko konga fo ke ni o ku talanoa e ko me he. Ko taim po fai talanoa ke kau fisiku. Ko toko tolu hiva pe fo kia o na tu mai ko fai ko e fai launga me fisi. Ka pe o hake rewa he tafa ke taha e fukau no fo ke nusilani. E pe fo ke pare mia ko toko wafe. Around he toko wafe tupusi o ku kei murini. Ana pe rewa ku pa ko na mare na tole fehu I rewa pe. Ko ha me o ku vili ai pe Piveni ki toko tolu hiva I fisi. Ka kai ke tokanga mai ke he fukau no fo ko nusilani pe mo aseria. Ko ha me o ku vili ai pe Piveni ke ki toko tolu hiva. Ai ko hange ni ko ki foi me ape ko ke piki ki ai ko foi konga ia ko fai ko no fehu. E COVID e vai ia. Ia. Io, ko tu ia fai pe u fa matala ko fa puri. Ma winga fo ke mama ke ne lava hulu. Ai clarity ai. Ko ha file fa tonga le ke clarity. Ma winga ai mama ke ne lava hulu. Ai tau fai tutuni decision making he ko winga fo ke kulave ko ke ko te stranded hangi ko fa inga I musila pe mo fa inga no fo pe na tolo ai na wo pe ke na family o stakai pa na o well look after pe ko fa inga ko o ku stranded fisi ne ngo ko ki to si patea ko fa inga no o fataha ko na ma no fo hili no fo hili ka o I whakaukau ko ni solo ka pau na no fo I hotel o na no fo rewa I hotel he mes o tunga whakapaanga mana toi ko tala no fo nai kai ke palan hata haya staka ene toka teu hanu pa hapaanga feunga ka ko lau mari e fo kia ngai paanga tokon ke COVID ke intervene pure anga o tokonia kalas o affect he ngau e COVID. Au kau e fu toko whahiwa ko no staka ko I fisi. E pagapau nau nofo iha family fisi. Te nau tipeni mo whakamamafa I he mesi o e anga lerei o ngai family ko ia for however long o nau iai. Pagapau hake o ngō mātua ko ia nau no vai nau I te ita, e fua I pehe kau mea ko ia, e fu I te ita ko ia. Koe whainga, o tau ilo katoa pe mea koe nofo hiri holo he kakai. Mona. Ka koe ngahi mea ia une, o ku uhinga ki ai a paanga e COVID. Koe uhinga o ku mafa tuki ai e whahinga koe. Koe whehu whengeni o mai heni Piveni ke eke toi peka koe. Ko inga he talanoa konu ko ta whai ko so hifo foki ki he social media ka koe ke fuhoa au ia ki ai ko tukupe au ia ko tawa taina ka kai ke nau talanoa ko ase hake pe Fatufonua fo o he mea social media tamai ko ki Piukala mo ka Piveni mo solo o ku nataki hala e ka kai ke nau he me amo oni ka ko ilo ipe ko no fo fakasia ta Piukala mapa ko te time ni ko foki mai o te sio ke ngai whamata la ku fe ma upe ke o mai he ni ko ni ha o mai na uhinga le rei ko ke ngai me ko na hanga o tuku mai ko nga ke o atu ka te ko ke ha tari ke ko ngai no fehu ia mai Piveni o ku ai hanga au e pure anga o he lolo tongan he tai ni mi ko na nga hinga au o ku ke popo ki ai pe ku pe te ke franga i pe ko nga au ko tope Mari e me vehu i ko ia ke vehu ia taha henu kune tuku mai heni ke o atua nge ka koe e solo o kai ko lau mari e ta Piukala ma ke no fo whakaanga I hata ke whakaanga I nga au e ko issue ia kon ke stranded I fisi ko issue ia to completely different Koe
o kai eu toi koi lau mari e fai ta programa que tanto po facio si a pe que faga ko lau mari e programa que tau no ai foi sistema hala fononga o tau o ne fatua e fai tu uni ta ko konga ni e fai tu uni o tau pehe o gai elemeniti o ta tokanga i fai nga koi ai ko I'm not comfortable solo kita engage fai nga tau mo hoi tau mo I mean tuang e pe na wa sia e wang e wa ga pa ngata pe na wa sia e re Peru me pe na wa ke re Peru o guai fe hui e taha ia Piveni o mai o guai ha ma o guai ha paanga totongi e he WHO ki he purenga tonga ka ki he lahi e huhu pe ko tau tolu tau totongi atu ke o mai e me ake huhu ake kakai o ko fe hui e taha une pehe pe na aku fe ma ko ke fa malohi kakai ke huhu ia kai claim he purenga ia ha paanga me he WHO ka ko pe ko vice versa pe ko tau tolu purenga tonga na totongi ke o mai e me ake malu ia tau tolu io o kai eu tui o kuhanga he purenga fa tau tolu e winga ko na wa break mai silinda na ka ko tui ko ngai mo meni ko hanga ko winga fo ke e tau articulate ai faka kau ko ui ko ne ata mai it sound like o faka malohi ke tau sai e faka kau re ko ya hangere wa draw inference level kakai ngana ku ngari ai external force hange ko ta WHO o kuna uhanga teke ko ui ko fainga whakau ko no one world order ai ko na ta no anti-crisis he ku asi pehe mai ka uhanga ko lau ko hanga pe ta uhanga o whakawhiho ko taki ai ai ngā sistemi ka ukai ke utui ko mea ke tau loko ai pa tau pehe tau irifia ke pe te tau irifia ke ko mea ko utui au ki ai ke malanga i mahi ngai pure anga ngai pulupiti ke mateu teu e kakai soko kau nata whakau ko e mateu teu ke fe ofa akiang e kakai tuke tau fehi a tuke loto kovi he ko lawa sio na talu pe ko ai hoko covid ma puna hake rewa kakai na ko o haki mahaki ha feitu na donate ki ai hata ha tu hausia na donate ki ai ko ai fo hino ai tohi matolu ke mateu ke aho mate ai ko me na sio ko me to ton ke alu ke ai appreciate yang hoto family tala no lele ke kakai o fe mau tokoni okay na sio ko mantu na dano ko ai social media ko fu va ta fo ya ko cyber world foi mama nia ko cyber space o to asi mai pe ai e fai na whakau ke primitive te ke na o mai na don me va ta te ke civilize whakau ia ke tata appreciate a contribution e taha mo ne mo na uhanga fa mahu ingai e ko the end of that day is solo ko foi fehui o taha pe ia e pe pacific ko ke foi e mate pena ke fafanga fe kaya pena ai e no fo popular ei Koia. Pai ke aha whainga me ai, pena ke whai whekau, pena ke malanga, pena e aha kakai nei mui a koe, na ke tau whihia ki a hai. Panga e ku whakau ka mea, ke whakawhoki mai, kau whai whekau mo nau iwi. Tuka mai o tala pe tonuang e vaccini, pe kuhala vaccini. O mai o tokoni he atakai ko whehui solo. Panga sio e kakai ke fu au fia fu kakapu ko ni COVID. O nau pehe ko mea noa o mea u kai ke mama me 412. Ke nga tau pehe. Kapau you could never go wrong kapau te whinga ke moi mateu teu me hen. Onwards. Pea kapau e o aho ko kiria hake fu kakapu.
ke fie mari ko ke pakapau wa au kai ko te kiri haka ke mate ke fie mari so ke wini he ke wini Mona. Ka ke fehu yang ke fahinga ko na loloto ai tau fe ya solo. Mo se lau aki. Pe ku mateu teu, Ka pau le ala tu le ka ka ko ni o iku ke mate. Pe ko na teu teu ya ni ke o ki fe. Ko yang ai pa kau mo ke to ko ni si solo. Fu wa ta ko no ngai social media. Mona e Piveni ko konga ni ku na ki vakai hifo he video na tuku mai he office pare mia ko me mai pare mia ki nga issue ko o hoko i tonga pena ai konga i zime pare mia na ne pehe ke kakai ko ne kore pehe kakai ke na to fili mu ai kabineti ko ni ki he ke ta fa ka hoko ko nga ka lava ke hoko ato no langa fonua pea mo hoko atu ngā ue koe na palani ki ai ke lawa o whaos. Pako ilo pia ko time campaign ni ko time fuko ni ku kamata a campaign ni ani toko lahe ko na was asi mai o campaign ka koe ko ngai e taha ko matu ko wha eke atu maupeka te koe ai konga ko ia ku ai ha ko mahino mai ha whiri a tonga tapu fitu koe kuna o kuke kau he kau kantiteiti pe te ke mahino ta whako ia. Io, poi con a ua mai ho ke ui con a ua ki e kore koe pare mea. O mea e whana tula pea sol. Ke hanga taha kore. Ka whange ko glau, ave peo tu ke kakai. Ave pe ke kakai, Kai ke utui ko a mea ea ke pe oho whakia e kau kantiteiti o wherau aki ai. Kai to ke ken mo isiu gon ta tānu ai kau kai whikau. E nau whi oho whaki. Ave pe e ne whakau ke kakai. He opu kai ware kakai. Pau koe anga e sio e kakai. Ka koe anga e mea mooni ki o nauloto. Koe mea be e whai tutu ne kakai. Koe konga koe ki tonga tawhitu. Io solo. Man tui whok nei lai whok hono o hake i siu koe a. Ko au pena o kanga o tata au whikau. E kau pou ne na mai o na kore pe foke na o pou pe kia wuna ka pau e toki au ka taimi o kai ke lava wuna whaka mo i lirei ka te utoki konsita lewa mea unao ka ko mahalo solo was mahino ne tu e taimi ni ko tatau maa wuna e me whanonganga mo in Pea ko tari lewa e au ia e kore. Kore koe. Kai ngā ki he rere ki whare alea. Ka ki au e solo. O kai ke au ki ai. O ko loto pe au ki o hanga o ange a whenga maari e koe ki kakai. As an option. Ko option. Ka pau nau koe anga e nau whakaukau me nau whaamu ke ahtahen wha. To be the voice for the voiceless for them. So be it. Ka wai ko ha mea ia. Ke au ea ku kai ho haau ke kongo ea ko ho haangi au ki hala whanonga ulue tai whanua ni sol. Ka au whoke isiu kon ai mahua mai kon ni trucks. Moi whetuku aki kon. Tuku aki ia kau minister. Tuku aki ia kau hou eiki. Tuku aki ia princessi. Pau ko haangi au ke hala whanonga he teu whiri. Ki au ia koe whiri ia koe mea e kakai. Ka koe mea koko ho haau ki ai tūnga koe nyoku. O ki ai e whanua. O mahina pea Piveni ku ilo pe kakai e ngau koe me mea ku ke mahu inga iange i he whakamama pa mo inga hi sio ke sistemi me mea pehe. Ka ko inga pefo ko kai kakai ia o ku na ulufia ma ubena doge na ilo ipe ku io pe i kai. Ko ne io bana go apa na ufia mari re na dolo hoko atu e na fononga na dolo te na toki alpe na dolo he aha ko fai fili o tohi ko hai ko na uloto ki ai. Ko koloa peka na dolo ia ke na ilo ke taimi he tainimi ke na ufia mari na dolo ia ku lot pena toki tu kan ko ke fai pe ko me ko ke fia mari ai. Ko ta fa fo na ai ke atu ke te ko ilo pe ko ai ho
o kuke mahen le pe pe mo pilo levu pe kuai pe mo filave I ho mo he anga e fitu utaki ku mo fa hoko I tongana ka ko ne tu ufoke a hopo ko ni ku ke I he tafaaki ko a afi me mo unga o kwa hame aku une whakawainga ta ia ko ku wesia ai ngau ko ku fai pe ku mo alu pe ko me to tonu pe ke fai pe to vete pe fa ma anga ai tu ku mo ia Ia solo. Kau ni he isiu whaingata au pito kia te au. Koe. Koe aho, mana tui na ulawe au ki mua ai kai ke utui ai whakailo I pilo levu koe ai ki tamayo I koe. Koe. E whainga uhinga pia apa na was whamatala piki ai. Ka koe aha ke he pongpongi whalaite koe wike kuosi. Hoku whanu miskolo, putu mai miskolo, ai whika ukai geu iloi, he telefoni. Pea koe whakahoko mai, koe kore mai, he tamai oi koe ni mei pilisone. Koe motua polis pena ne whakahoko whekau, ke o alangi mua o sioanki ai. Koe foi taimi koe solo ko ngo I lewa ai whakaukau ko ni na hauka mantui o ko mahene lei pepe mo I princesi mahene lei pepe mo ni whanau pana post hake pana hanga o share hake ai memory he Facebook e mau I fisi he mari ko ya alupe pau mo e pedi Koe. E whainga le waina nau tohi mai kau mai. E tako ke kau pe ko me kau meanga ki hau ko ko. Ai ko sio ko whakau koe ke malise sia ke pehe ke utau whihi aki he ke te popo ke. Ka koe mea koe ne o mai koe ka au whakau solo. Nau tangutu rewa pehe. So ko pehe masi. Kau ka alu ki pirisone. E whakakau e kau mea ta koe moni pe foi loi na tuwaki aki o. Koe. O ko te ke mui he tamsi koe. Koe. He koe talanoa koe ni na maus. He taura talanoa I mo e whaiwhekau e ta. Panehanga o mai e tuwaki koe. Ka koe tari na e whai ai. Ai ko ne pe mai I kau kovi ka koe ko whiri kau kovi ke patoa o pou ke masi. Koe. Tau tangi. Mea pango pe he uke o mai e veve uke tāna ki mai o tui ki ai. He kia au, ka pai kau kovi ka au ke whiri let it be, ka pai kau kovi ke patoa let it be, he nei kai ke ukau au. Oh no. I found myself in the middle of this. Ta e ai ha aku te whakakau-kau, te intention, po kau palani ki ai. O vare pe au he whihia I lota, foi mea. Kai ke. Ka koe taimua nau tangutu ai koe osko koe telefoni. Pe au pe. Ka pau ko si suwe. E alu nai ki se. E alu ki pirisone pe e alu e ki palasi. Pe au pe he pe. Kou tui pe au ia. O mahino pe ia. Ki he princesi pe mo e ki whanau. Ai lau mari o ki au. Kai te ulawa ki whawhisinga hare o kutangi mai ia toko. Ai koe me ena I hoku loto he au. Te au maure vai loto lahi ke utu o alo he hanga I koe ndisi o vai. Taimua nau alo ai o mahino ka hau koe ke tari he mea ke toi ia taha kehe ka koe loia peke ala musio nau whehu ia lahi whounga. E koe ke o mai ha uhinga, koe ke o mai ha whamatala ki pau. Nga haurewa alo kumi loia. Koe. Mana koe ka naukanga o ngo ia I solo ai whainga tā ia o ku mau I he whaunga ki he isiu koe. Nā kai ke willingly, nā kai ke lea tahe nai willingly ke voluntarily ke kau, ki he isiu koe. Eke, no ta no ni ku pe o ma eta. Ko e wahe ne fai he loia ko ni.
o siai hono foha more ki he drugs. He lost one of his sons ki he drugs. Pai ke toi lawa ia o whetaula ki moia mo. Ai pena wongo i rewa ko mauiwi he whakaukau. This is about drugs. Nothing to do with the authority, nothing to do with kauho iki kakohono tau i drugs. Pe au hau pe ko ia o ki pausia ke ki korea ke ki kau pou be mi no silana he patoa ke nau whakaukau i mai a tong loia mo case ko. Pe au mou au ia ki mea whai koni ma whahonga o vare lahi au ia he to aha ke pompong e taha kou sohifo ko stana ke nau tore ua mano tupu. Ka koe whenga lau maari fuke solo kou taha noa ai ko moi ma teu ke tau whetau raki pa mo COVID moi mate ke raki fisiki mai ia ki tau tolu haloto ofa ki he maula lo mo whahinga wai ke ai koe whainga whakaukau ia koe nei nofo he ata mai mea koe ia. Piveni ka inga whako ko fufu o loa mai he tainimi ai lere ta polokalama Fatufonua. Pea ku lahi apito ai ngahi mea he sistemi ku ke lava o talanoa ki ai. Koe agree mo disagree koe mea ia kakai pe mo toko kakai ko kuna whanong ke polokalama pe kuna tui ki he mea koe ape ikai. Ka ku lahi apito ngahi mea koe ia ku ke hanga o hulu mai i he polokalama o au mai eni ki he ahoni. Ai ngahi mea i he sistemi ku ke talanoa whapatonu. Ke pako lava ke sio atu ki ai ka iai ha whainga maari ke huki wharearea o koe tui te ke lava o ngā ue maari ke vete ngahi konga koe. Koe mea nia o mai kani he kakai he tainimi. Una whanga whahingo he tainimi ofi kone e wharearea whi toko tolu. Te manatu kita i Amerika mo ngahi whanua ka ai koe kau terrorist, he? Kau tama terrorist. Una whahingo mai whi toko tolu na pe koe toko tolu whatu tamaki taha ni i tongani i he politikare he tainimi. Ai nai toko whapa ku ala vuia. Pako toi toko tolu. Ko pehepa ko hai whai tolu koe whahingoa mai tamai. Uluaki, Piveni Piukala. Whika ua, tui wata. Whika tolu, maten taboreu. O saka whai toko tolu ia ko mai. Whai kau tampatoa katoa pe ia ku whahingoa mai. Ai ka whai toko taha pe me pagana hu mai pe aku os mawahe taha eko ia. Os mate tamai ko ia, he? Ka neonga ia, Piveni o koe pe ai tu atu ke he ngahi mea koe ni ke ta talanoa ke sistemi ke ta hoko atu ai ngahi polokalama koe ni ke ta sio ke ngahi konga koe ni o kutoe i he sistemi o ku whehu i whake he ni ihi Piveni pe ku te iai ha mea fo'ou te mau lava o ave ki wharearea ke whai hano talanoa i he mea pe ku mo kei alo pe mo i visone tatau pe ko ia na i talanoa i mai he ngahi tau kuohiri pe ku ai ha to sio fo o te maulava o ave ki wharearea ke whakahoko aki ai e tau unu ki mua goni e tau novema alu atu ai ki he tau hoko mai me hoko atu. Iyo, oku mari fo ke anga whatana noa sol. Pehege ke u lava o speak on behalf o tui wata pehage ko madeni. Kui. Ka koe whakaukau ka aku koe uhinga ko koe o tui koe uhinga na tanga whakaawa ai ki program koe ni ke o mai whakaukau o tala noa i ke o e hoko ko hamea o whakai fia Koi ka koe katoa ngai whakaanga mai mea solo te ega tahia ha tala mai koe haa koe mwene lau ka Einstein koe kaupalo fesa tawa tahano na nau whakaanga e ne pepa koe he discover koe ni ngahi mea he sainisi. Ka koe katoa ngai whakaanga koe nau tau kai nau la neto tamai ko whemea koe pala. Which one, eh? Whemea maari e. Koe konga koe ni pe koe ai ha mea fo'ou. Solo. Ka watangi ki whatata koe ni pe. Hei kai ke tau lava o tānaki Hawaii ki hatange o mama.
Eh? Kei. Pe ta tau e pe ko ha lahi vai te tau utu ki ai. Ka pau o mam at the end of the day kai pe a vai ai. Kei. Ko mau inga ia fa unga fa politikare ke malu. Ke ne ta ofi e mama kai lava ai fie inoa me kakai fonua o inu me tanke. Kei. Ko whainga whakaukau ko pe tau o peta tō langa fonua. He fu tanke wapa. Ko ki toko si ipe ko una whakapatonu e tanke e lava o inu ai. Kei. Ko uhinga ia koe mahu inga o e whaunga whaporikare ke tonu. He e mau taimi, tau pehepe, katoa ngai whunga au e koni pai koni. Te pehe koe langa hala mai umea koe. O siang koe au kai ke katoa whakamao popo, ka pai whakamao popo e hala. Tau pehe overall. Pe waha whakalakalaka o e hala pure angai whunuani. Pe waha pise te taha ui kai. Mona. Oi, uhinga e go mahu inga i. Ke au ia solo ko kwai ku whakaukau a kia. Na e te mai ka te au ki whaikawa i pēa he ui kōsi. O hai ku whakaukau ko angai ni e ku whakaukau. O ku whie mau a ene awhio ke kau he tālanga o isiu goni whakapolitikare. He u mea koe ni. Pētene o mai e blessing i ngahi reform goni o uhinga ai tau sio ko mama no ia pe vai. Solo kai ke utui wa taki ha fonua e fie mari ke foi situation goni. E a ta hanga popula ka wai ka halao ke ansi dia mi fare area. So ka ngahi me ia go ta fata no ai faka system he ka pau he kai ke ka pau he kai ke ai e kakai e whatatage mea koe. Ko mea koe koe ne alat pe mon manu o au ke ka ngata ni alu. Ka pau he kai ke e tene kai ke toi ki ngoe he whituga e ne mau ai. Koe uhinga ia koe lao en hanga o ai Te auratu pe e tau whahoko tau pehe. Ke ne hanga o titea, hangeu ne hanga o se ai whaitutone ai mau mawhai, me he alu he whitu koia. Kai lava ke malua e ko siok o siang ko ni e mea ia. Tau tok whatonga e ko te halao ia ke ne hanga o whakangata ai whaitutone wharea me mau lao. Mona ya pito. Ai ko no mahu inga ia koe o ko ngari mea koe huinga tau longo koe kai ke tau solo wai mea ko ki whelawe gai ki mua na osi tatai koe uhinga koe ni tala noa ke isiu koe ni e kua ngoi o wai mea ma pelu gai whonua whai tutu ni mai mawhai o maalunga ngeia o maalunga ngeia he lotu le rei na hao mokalaisi. He kuanga i kuongo i goni. Soko, mana tui solo na utala noa. He ao e nia e tau whainga whasi a. Tauhi eiki o kau mo sa wolo ia he tau wala. Hea ko mena kuongo i he whetakai mai goni he hopo koe ni. Kuongo i au ma pelu. Lahi ngai sino, ngai institution mo ngai sino i he sikiso o platform ma pelu au pito ke tala tu whaholo. O mea ko manawasi iai. O manawasi na koe fu taimin go o Nepkanesa. O manawasi au pito he kuongoi o mahu inga angi e tau punou ke foi tufa holo. E tau turi ke ngai mea totonu ke whai. O he ilo.
ko taimi au tua ke pe ka ko ngo i au pito ko me na ko hanga ngo e foi lere mai ko ngo i fainga ta ia he ko ngo i au ia ko hopo foko in tono tukaki o ai ko fale aku kono tukaki en traditional elites to ko to fa holo ke ngai involvement he drugs lolo tonga have hako tupe fonua he drugs lolo tonga hake uta mai ngai fu utoni mo me he drugs ka hange ni ko hange ko ke na loto ke address issue ke whakatonton me ai ko ngo ia pito tau foi hala fononga he foi algo he ko me ko pe mahu inga ai faunga ke whakatonton he ko lau ia ko hanga pa ka pau te tau utu vai ki hatanke vai ta tau ai pe honola he kai pe ke tolonga he kai pe ke fie mari ko to kai fonua he kai ke na winu ka to ai ko ngai whakau neongo pehe me a fo wena na ha bola blavo tuku ka to me ke tafaki tau alo langa fonua Kei Piveni ko mo ni abit hotano ke drugs o ko na be go hacking ai fu puhai baba ko container ni ku oklan ni hen he wafu ku e drugs ai ko mitong ka nga ka taimi ko kolet ki to ki fa mal ala mai ta fa ki na ke pehe o fia ma o tu I ke kau he tau tala noa fa politikari ai o kau I he fonga fefe koi ai fa kau aksol if I ever get to parliament one of the first things I me ke ko loto ke request audience point o fa matala I kai palpare ma ko sio mahino kau he kia ulahi taha si o gogo ki na palpare ma hoko I pare area o fai be he ta ma usia so loto lerei ta mahino ana I whakau he ko whatala noa fo ta whatala noa fo ke sistemi solo ta ko ko mahino anga te au ai fonga fili he nia mai ko tu ko tai yo ke te ilo te algo o fai kava tala noa gogo e matu a he ngai kolo o kai ke o tala noa bebe na tol ke na fie mau ke au pito mai me na tala noa mai tu I ene fie mau o fie mau e tu I o whakaluku fua ia tala noa mai ke mahu inga I paanga tonga ene holo ene value tala noa mai he fulahi e tau exporti he tau importi tala noa mai ngai me whakaluku fua so o gero e ko algo tala noa go he kakai holo ke pe una ta no me na to he me pe o feunga ai go kuinga o isiu whakava henga ia o tau te o hake pe to tala noa I whare area e mau inga mandu na ki tala noa tu ke he mau inga pe local government ke strengthen for me ko ia pe o kai not in isolation time that tau align mo fili whare area ke he function mo role ai pure whakavahe me he role ai whakafonga whare area mandu na ai kurawa duke taha ki moa ko kau whakafonga whare area kon o kui whare area au kau pure whakavahe rei Tore na holo moi mai na do o te fili whare area na do no pure whakavahe pure whakavahe ko e ngā wele ia te ngai wahenga they are very good at it ai e ko kuinga ia ko tala noa ko solo mau inga e fio ke ne mahino ia e o kai o mantu o fai tu ton pe tanga me limited information o filter ki ai kai ke ka ko foi issue ko te tala noa te tala noa la no to ta no ai tu e fata to koni he ko issue ia o ko sio o kunehanga whakawanga le vai a fe kolo aki Koe ke hanga he sistemia o lalanga pe tene cultivate hala whanonga merino mo maa pop.
E Piveni ko tui mahalo ku whamawhana e tānoa bea ku toko lahe kakai ku nau kau o tohi mo kau mahe mea. Ka nengo e ku kata taimi ka ngā ku te taki ngā tai kata toki hoko te hui kahau. Sai pe koni na taki i tāpolo i mai ahon kata toki hoko pe he pure lulu i kahau. E whawhi pe kai ngā ke nau te whoki mai pe pure lulu kona ku lahi apita ngai mea. O kwe mau ki ta tala noa ki ai hange ko lao o no mga himea kona ko ke mention mai ka lava ki ta tala noa ai mo whakasio ai mo systemi ka pau ku te hame te ke whama apo mai pe ka ta mawa e lewa hea hona Iyo sai be solo ko follow ka ku ka koe ka ki awe ko whawhi e tau ko ho whainga mari e poko ui ka hau he koen ko mai no ya te ta campaign koi aku whawha apit hape whainga mari e lahi taha ka tau kau whenga ke utuk taimi ke o koe ki hopo ia ku ai ko ku pehe ko foi moa whaasi pen ki hopo kere he aho uoua ai ko oslo ko ia ke te fu te tirei ka to umea ka ko foi hopo kau ki tanoa te pe whaasi te pe ka ko u isiu ia ku ai ko ni lava pe ia te mau taimi rewa ke tala noa ai tunga whaka politikare mo ngahi lao koni o no mo nyanga ai ni tu ko tau koni spitone o ko tui ka pa he ka ke whakarerei ia he ko whakarerei ia ko ia ko ke mamawa ataha ia o lunga i sol ko kau ka pe mo kau pau hanga he mau ai ka tene hanga o provide o streamline ai merino me lalo au ki o lunga Kako foi hopo ko ni ko foi hopo ko kele i fo motu nai o vai pe au o ka i motu ao o kore tokoni mai ko ne fanongo pe ko e fata no ke la kele pe au tare vai faka ilo ai ko ki motu ana more hono ki ko nga kele ai ke ai ke kere kana e o anga pe ne kuina nyanga usaki kane tauhi mai pe ki kon kere na o vale pe a kore sisita e motu ake te hawe le ka fa mata maga te au po hanga drang wai lau mau e foi ono foi de sita ko ya ka ko fu atati ki te ya e fa mau anga fo van solo o hanga le va tati ki te fa ilo ai me pango be uno pe to la ka ko fonga nga we be na fa ilo minista e ko ya na fa moni e foi apile sisita na fa ilo le pa no pele mautofia unia ka fa ilo le pa mo to ga na de sisita o te mo na mai fa le hopo pa te pe au ne o submission ki fa le hopo te mo na mai hopo ne object level ka loya mi ta fa ki ko ton ke loya o ya ke pe mau akuri leva ke tuange pe hopo ya o hopo ta loya pe we fo ke hanga pe siwe fi direction ko ni solo ko direction ni o mari o pe siwe fi direction ko ni ko nga ke la ke sio mai nge fa mau anga ta social system ko fere vai place ai masiva mo tai malava e fu fra mau anga fonwan Pau pe tu ko ipe ke hopo tai loya ipe ka ko tai mo fa e ko malanga tuku o malava pe ke fa oral submission pe I mean written submission pe o alo hopo ya mamalo mau o tutun deva fa mau ke fa foke kele ko mas ka ko ni kutangi mai ai fa hai ta hai o tangi na do ke fa mau ngata ka o mai be tangi o lau pe au ka ko na ai ke to mantu na ko re pe au ya fa mau ngata ni we o mai ki livio lava pe o tau ka boy fi hopo wa ka ko fa ka he hopo ko ni e tuang e pe ke al dai loya ke unga ko lo to pe ke sio mai ange fa mau ngata ni
Hana whakakau pe kui wheto tonu ai masiwa mo tai malama. Mari. He koe hapo kere ia he nuke tānoa koe sisi taha tolu mano. Whai atu ai he. Totong loia. Kako os toko ni e reka koe ni o au. O au os o malohi ni hapo kaike more se ni te ta. Kako enu mau alo ni te hapo tangi pako ai mau tu tok whao se aho wa. O ko loto ke na o stala no pe ke reka pe loto lahi pe ke ave ke si ke alu pe ya lo o tu pe ya Fatufonua i pe ya ia ko hinga i ko whakau pe ya kuia na ki ka mata kore ho pe ka loya ka lahi anga pe na fe moi kina ko nga fu document fo kinia ho po sa tau ka kore ke na ulau e to ka ko pe ke ka tu pe he mari pe tahe me ego lo tau ke sio ke fai mos whatokanga i mai he fu judicial system o koe element of injustice ko hai tala mai ko ministry of justice ka koe element of injustice ke masiwa man tu ko wai pe haki pua farmers ia i uta o ne me bana fai ko to mani o ke pegi ko ke ne ma ko ke ne afford e hasilini ke aloke e whamau anga, pe une mau sia. Kai ka koe whanki i siu maari e nia, o pehe o mau inga. Ka hanga koe glau, pe unga e ni ta pologana maka tipo. Koe osi koe ki hopo e aho oua, e hopo tani. Pe me iai re vai a ta te ta, o ka pau koe hape whainga maari e ho, taimi he mea. E ta hopo. E kau e lao e ono ia he lao o ton ke whamatala i ke mani. Ke koe hofi koe lao e no, hofi o ke whapuri. Mea pango koe ngata anga pe nau experience koe here pelu, pe oha pe here pelu. Koe, o mone apito Piveni, sai pe koe na ku mahino ka tea aho, te ta whenga pe ke lahi Piukala mahe osi koe ni hopo. Ka lava ke mahino ngahi isiu ko ia mo tau whono ngā tau me kakai he ko tui ko taha ia whea mao e kakai ko na kuna lava peo tala mai he nau tohi mai. Ka ku malo apito e Piukala mai aho ni, ka tato ki whelongo aki i he wika hau he ta taimi Piukala mai pe Fatufonua fo. Malo apito, Ke kainga ko lava ia e tau Piukala mai Fatufonua fo pe mo Piveni Piukala. Ko e ma o atu pe maua a ki konga ko ni ko ngā ke whetongi aki e ma Piukala a ane awhi ai na e motu foke ma Piukala o vai ua ke ilo i pe tu ke he tawhaaki koe pe ko tawhaaki koe na e matu ngai e ku to e whenga ke Piveni ke whakakata ma Piukala ke lava o atu ke mo whanong ke whamalo lahi atu ke ti moutou ia mo kau mai ke tau kau i Piukala ko ni hange koe ko mo whanong ki ai e be taimi whainga maari o se aho ua ai hopo a Piveni pe te ma whainga rewa ke lava o lere atu ko hape ai whainga maari ke lava o ma Piukala atu ai ke te kimotolu whamalo ke kau sponsor South Pacific Loans pe mo Stalik Tupo malo apito ai tokoni ko toa pe mo ngahi tokoni ko toa pe ko mo whai ki he tau Piukala lava ki kei whakahoko atu ai Piukala ko ni ko o atu ko ni he aho ni ai ka pau ke whia mau no te ke lava o mauia pe me he kautaha ko ni South Pacific Loans ko ilo pe au ke lockdown ni a New Zealand ka ke mana tu i pe ka kautaha ni kuna o tok koni lahi apito ki ho tau kainga tonga i he no i New Zealand i Auckland ni hona waa ko ia i Manueringa Toni pe mana waa ko ia i he Cavendish Drive no balunge au valu hiva valu te ke lava o talanoa ai te kina tolu i he South Pacific Loans wakai pe mo tau kau taha wala i he pagefashion.co.nz e tēnā lava tokone at ke te koe hu peke na website di o ki wakai ki ai Faustina Construction te ke lava whitu tak ke te kina utolu he wal noa taha hiwa whaono hiva noa taha kau taha langa eni te mei iuta whitu tak ki a sione a holokatonga i he Faustina
construction. Malo pito se mo lava mai ka tau toki whelo ngoaki i he taim tatau pe o wiki kahau.